2 günlük Tuttuk. 2 günlük Aspor'un mögeyçileri am Tavaço'nun en yanak oyunu adan möreyi Tavaç Güreş'in sonunda oldu baza en de Tavaço'nun koşuru dep olur Aspor bogay. Negastin Koşulun Tavaç Respublikanın Tursungan'ın bir 3 yıldan kadrosu kapkan baza nadım imun çeyri bir kadrosu kapkan Atiyarından reportajda egaledir biz. Onu bu tamzılganda reportajda olsam Tavaç Respublikanın harılda olğaş informatizatsiya yamızı. Onu sıkaş Tavaç Erdir telekanal sizlerge barılgap dur. Meni jamda olsam Tavaç Respublikanın Federasyasının targası Daimir Vladimirovич Sarglar da çekbügen olur. Ja, 2 günün mendezi öyle mergen orlanmayış. Çeller mında kayımcıktık, tövgülük, 300 yıl oyda ozam jara, açarında oza kirjip, at malda şap, davay jo ozam жерle. Çerinin doğran, burulat körü oncu, uluk buyanlık değerli oy. Şağlamdık 300 yılda, 15 kilometrede oza çuguruk çağa, oza ünük ben çoru olur. Koyun tapda görüp bürsüler, olan jül değerge başkı, 5 alda at boz anglanı üne örgen bolup durar. Ambo salıgda oza niyettiz ül alır boza жерle, 300 üjen kire çağa boza, çuguruk çağalar boza üngen bolup durar deyin. Jak beydam. Ya marılda olsam, esin koçun tezkerinde olsam bu oradaylar baza çangımay dertlerlerde ettiler. Ya ça bojalık ça hovu da der, çangımay da der. Bu goncuk mındık kayğımcıktık tövülük jerde olsa. Adılsın jarjı bolup turar. Jak beydam. Tıkayık ozam jar eskert turslar. Goncuk mındık tarımcalık etken жылын база чежада мындык камжыктык ары турса да чарыш болсо мага тыкка кайымжыктылдыр болуп эрткен болуп турар. Бу жылын болсам 100 жылдың жарышы база эждин кошуунда болуп турар. Канча да жок улуу аз кечик болуп турат дейм. Jargam etkençinin bolsa atutun itizilam baza 100 azık Çugur bolga 100 azık baza çıra şeyler bolga çorktun malдар çıktı 400 azık olsam çığım aldı olsam çalışlar foğda olsa kelgen boluptur. Koşun baza köy bolgan. Yan başka atlarını oza görüp turslar. Çelle hanam kanca da jok da erginin çorga aralı. Çüdep yer onam jelle bu. Dava adus ozum jar sayzıradıp dava jurttu usta ozaqandık dağımdık. Kamçıktık arı tursa da potreb nazorluğun bolsa. Gerekliliklerin gergelerini sambalar. Piskam jar çöş berip bergeni kanca da jok örünçük bolup turar. Baza oşkaştı var jazaqqa oza jetirgen söz eleret prosto biz. Mındam am şuptu oza maldarını oza oyun taptık görüp tanıp bilip turasılar. Başka maldar bozam jar çoru uğrar. 100 saşık maldın arasından bozam jar algalı ünük beyin boza. Çavalar boza podur. Oyun taptık boza. Çoru uğrarı. Kancar da çok çarış bolup turar. Jarra bozulun bazala marılağını ettirirde bu adam öğreğini ettirirden bazandık ayıl çok çoruklu takır havası bile olla çerinde oldum jar çardık mandında dilindekti çardık kaç olduğunar oldum başına olga etmez. Sonra çünkü attan mağlar sorulaktan görüp Eyyan bu dilindek bolgaçtın bu жерде devizke yerini ap görü goncuk tarımcalık eptik bolup turar deyin. Büdüğü döjemirgey bolgaçtın at kol mungança jaş tölga baza hala jok ayıl jok baza bolup turar birede ide jül derge at maldың таван даяңга колунга baza кемдешин жүхү алырынга чези чelle üşeldik bolup turadan öske жерлерге одарга büdüğü döş bolgaçtың жерle мага конжук белеткели шыыrak мергежили улук at soğudukçularının kanjar adын taaштырып баган аттары оза çoğumcalığı ile жерle kolduğuyla ej öğründen algalıp magna ünük bir bolup turar. Koşul jarga va maldarını jarıştırmayın olsam onda çağatılga olsam aldı salının arasında yıkarlı ayak çavalarını jarıştıran bolup turarlar. Yıkarlı çavalarını oza temca
чаштырык бааты ийхарлы жабаларда болса хорлуу аянның эрзин кожуунун пайдак сумузундан чаба эрткен болуп турар. Онун сонунда ийги жерде кымыл дээрге шалык Чингистин тескемнин ак эрк ошунаак тескемнин шалык Чингистин болса малы болса ийги жерге келген болуп турар. База үшкү жерде кымыл дээрге бийкен кожуундун маады кенденнин чабаазы болса келген болуп турар. Төрткү жерде болса куулар Каңдемир Каңоолочунун кур жер сумузундан кара жабаазы келген болуп турар. База бешки жерде бийкен кожуундан Тондуб Андрейнин калжан кор жабаазы болса кирген болуп турар. Ийхарлык малдарынын болса түңнелдери болса болдур. Онун сонунда ийхарлык малдарынын түңнелдеринин соонунда болса чоруктуу жабаалар болса үнген болуп турар. Чоруктуу жабааларынын түңнелдерин база жерде чорукту тааныштырыптар биз. Ам болса көрүп турсуздар, башкы үй жаат эштеринден ылгалы үнүп келген 100 ажык малдын арасынан болса чору орары болдур. Бул болса чугурук чабаалардыр, бу 4 карга жетир чугурук чабаалар. Жарым бу атын жарыштык келген баглап тоодо окан жумуштардын арасында бала алдамдык жумуштар биле жөнгөмтүктен, укенден жылдың дамына атымга шаңдал желдер алып келген жумуштар келген болуп турат. Атын бажында халк пайдар мал болса тозан 5 туган омелигдир ба? Бо байында халк пайдар мал болса Моңгуш Байбек Надажовичтин чабаазы болуп турат. Чөөн кемчиктен келген жаба болуп турар. Көрүңөр данжерлам кайкыра чараш кылдырым жаар калып карында муңган оолдарны да өзү көрүп турар. Кайкыра мергежили улугдур жерле. Тоба журтубузга жерлем жаар ат малды сайзыратып жерле чежеменин да ары ажык болгачтың орус улуу күрүнөбүздүн хойлу дүрүмнери жежада кадык берге дөө ол 14 кардан өөрү болгачтың кандык даамындык берге байдалдарны тургузуп турса да похире ырак кожуунда жетип келген алаңгия дөө ыракка мөңгүндайгадан байдайгадан баруун кожуундан сүткөл кожуундан чөөн кемчик кожуундан дештиң ыракка тожудан безин келген болуп турадыр. База олушкаш куңгуртугдан безин кээп Тыва эр соруун салбайн ат малдым жаар чарыштырып ыракты ырак төбөйн. Ичелле ханам таштын база манаа жаар алыр болсо күзгү ай таштын сыкка серийдек белген. Он безинчеле чалданмайн ат малын шаап тыва малынга тыва чонунга адынын чүгүрүүн, чоруун, чыраас аян, челижин бозом жаар баралгап берип турар канча дажы көрүнчүк болуп турар. Тыва чонун хейады ол хүрө бедик тепчене бозам биз бозамында дортам жылгада көрө урарбыз. Экинчи жылдам ола жерге болсам эркин көчүндө эскеринге ачыр сентябрь 4-тө болгон, бул жыл болгон сентябрь 4-тө болуп турар ол. Бар эле Түркөнүн көндө турган эге 3 жылдан башка аткан наадым 27 күнүн ачыр. Ханам чүдөп он элдер мана көрүп безин көөргө желе кайымжыктыр. Бүтүн күндүткөлдүк дова жонубуз похура тура сорукту жондур биз көрүңөр да. Бу идуга жерде жоророр иңдин ам каңбалал бөргө. Чежада ушнарда паран жоруур болсо жерде чорул ора чаптан жең көргөр бу муңган мунчунун безин көрүп безин көргөр да. Я буну айыл жокторду сагыр дештиңе бу суктуу муксар шлемдерни кетип баздан жарды. Олам баруумдан Күжүгөт Владимирдин малы болуп турат дейнеле. Көрүңөр да анам кайкыра 4 карлык малдар дейрарга жок, улук жетишкен малдар өтөмөй, кайкыра тыңзы кылдыр калып чорурdur. Кайкыра шийит бирлик бурунгар көрүштүк жерле Булак кудуруундан да көрүп чорурга, боттарынын караандан, жерле халыжынан да эскерип чорурга тыккала чараш болгачтың тоба жонун хеядын көдүрөр болуп турат дейин. Ам бааттарынын халыжын безин ам эскерер болсуңарса, бу ам чарттык ханлык хайнак малдардыр ба, жолар болса, 2 аскырлардан болгачтың, 2 белерден төрттүнген ылаңгия бу ам бажда жорур мал болсам, шуудларык добага төрттүнген мал болуп турар. Олам тааныгычларам Моңгуш Байбек Надажовичтин бозом жаар кылып үндүрүп калган малы болуп турар. Базы олушка жамбы 3 тугаарында келген мал дейргазы бу имеден мал дейнеле бу Ондар Чеченол Александровичтин күрөң ады. Ол болсам Бодарак деп турар асырның төлү болуп турар. Ол мал болсам бу чоокта жаа база хамдык улук үзүргөдүк жарыш болсам жаар эткен болуп турар. Бола дебиске эрген адым чепелеткел кылдыр. Ол жарышка болса сентябрь 11-нин күнүндө болса Бүзүрөлдүү эле тийлен малжа ам болса
улуг наадымда 100 жыл ойда ийги жер өзүнө калып келди көрүңөрдан. Ам башка аты эргам Моңгуш Байбек Надажовичи Огундул аккыстың базам жерде тыкка көч жылдарының дургузунда бодунун Ашохов бейгин да карамнамайын жерде терин төп жораштың конжук аскырларыны конжук белерине моон хайнакташтырып тургаштың ам орсулга жолаарга за селекция жылын кылып тургаштың бодунун тери үлөндүрүп баанмалдыр бо Ерофорт деп тур аскырның төлү дейм бо ам белери оза боттарының начелде шаанда колгоз окоз үйөзүнөн турала сесери үйөзүнөн турала шынарлык артык калган ол име белеринен төрттүнгөн кулун болуп турар. Jarım bu jar çünkü maltın jar sarışkanca pelekte soğutuk baklarını alınca oldum jar üstürü bazara pazarı parası tavadır. Ям по малдарына манан жар эскерер болсуңарза шуудлам жар улуг орус журтунан саадап келген малдар шкаш конжук мындык эдилели болсо мындык аар берге өсүп болуп турат дейм. По малдар болсо мага төрттүнгөн хайнак малдар болуп турар. Лаңдия бирги ийги жерде малдар болсо бо болсо шу дарык чөң хемчик кожуунун ийме сумузундан малдардыр бо. Бо малдар анаалы кыжын да чайын да керек болсо жылга оттоп боттары да оттап кыштап чоруур малдардыр. Аттыглам жаар сула жиртеп аттыглам жаар ажаансырап жаар улуг күч үнтүрбес база бо тоба чурттуң амыдыралы эле колдуум жаар тоба малдарга чоокшулай бере малдар дейм. Хайнак малдар деңиз хала жок малдардыр бо. Тобаның агар бутунга таашкан. Ям бо Күжүгөт Владимирдин малы озаханам конжук мындык базахана малызы барып үйөзү кээрге озо конжук мындык арык хандык мындык аскыр боор дейм. Конжук бейдик хандык. Бо озам конжук ырак черден келген мал деп билип турбун. Бу малды көргөр да маза кайкыра халырдыр. Ол кыра конжук мындык ханы бейдик малдар чору орда өзүн. Табага төрттүнгөн хайнак малдар бу дөжө өрү жарыш депче конжукта мындык тускайлаң болуп тура дейин ажууле жолаар база. Таба жонга база ажууле жолаар база бир ананышты бүзүрелди отуруп турар болуп турар. Чуга дегенге дебискер дөжө өрү конжук нарын алабла конжук мергежли угаткан атын шын баглап билер кинин ады чугла шын кылдыр халыгыр болуп турар. Jarı bu tövgüydü bu hangi 2 yıl etip turar rapor debiskerge yerinin açar bu adamın am мага азам жылгычтар өрөнүп турат бу жерде эскерге. Ям жылгычлар жерлам бүтүн добада толганда чежеда рак болса, жерлап бу жерни конжук магадап бу жер конжук таарымжалык жердир деп аттык чоннуң жерле көй кезин алырга таарызып турар дейин орланмайш. Жак бу жерде эң кол жежул дээрге бу тоба жер4 деп турган ал тоба жер4түң бу анья оолдарынга канжар да жок өрүп жетирген сүйлөрөдүр биз. Тоба жонунун караан өртүп, тоба жонунун малдарынын маңын чүгүрүүн бозомжар бара алгатып берип, кажан кая биздин жары ачарын жаат атырып чораан деп. Бу конжук үйөнүн айы эле бу эт керекселдим жаар калп чоруур аттың тужааштыр туруп алгаштың тоорак соок таадыбен делеш калгаштанын кырынга туруп алгаштың тытырк мааны тыкка шынарлык болуп турар. Бу зам улук төөгү да артык бар чараш тирик журттар дейм бо. Бу тоба жер4 телеканалдын операторлору, режиссерлору болгоштун бу биздин монтаж кылып бошуптан Четтердүүз улуу лашелде кайым жоктур болленин жары ажылдап турарын жерде кашман курунгарымда жетип келген. Интернетте моон тып тургаштың. Жар кылып турар жерде. Мындам кондур дүндүр конуп түшүп тургаштың ажылдап тура болуп турат дейин ажыл жолаар болсо. Четтердүүз улуу көрүңөрөм. Жа башка ат болсо чору орар Моңгуш Байбек Надажовичинин торук жабазы болсо чору ора 95 товар номерлик болуп турар. Бо бажында бора мал бозахан бана чакпыл мал дейм бана кыдыгынга жап чораштың тем жабала жекирбейм баратта касыптар атта анаала башка атчы жори барам болуп турар. Ам көргөр да анам тоба үлөгөр жуа да бар болуп турар. Чиге чирттимес деп ол малды желерган бу эжөрүнүн арасынча сыңмастыр дештин кийип баргам. Чежеда адам кашны утпургар нүкпөн болсо төмеле кей болуп турат. Ам бу шын кылдырынган малдар база шыны эле башынча нүкпейин бүзүрелдүү эле болгоштун төлөптүү эле жора орор болуп турат. Четкеш ашык калыпты. Четкеш ашык бааттарга база мана жоло жолар база кайгамчыктык болуп турат. Малдын шыдамы ол Башкы божорур аттың жерде сыны база кылы тускайлаң сыннык
İbam idi qoğanda jorur malda xanam jolar boza, ol bodaraq deyir asırның tölü. Bu küreң java boza. Tıqa qayamcıq. Am eng solun jezjul deyirge 3 qarlıq javadır. Bu 4 qarlıq malдар arasında ol xira açır qıldır başqa atlar arasında demiseş joruru deyirge. Qanjar da жоқ mındık qayamcıqtık boluşqun bulup turar. Mında 11-nin gününde olsa 3 qarlıq mal ettik baldı büzüreldi bile. Төлеп değil örtük baldı. Am bu günde xanam bu bajında jorur 4 qarlıq malga çetpen jorbayın qanjar deysen. Bir qar biçi mal şey. Qarın da bu maldan qan şağa oldur. Ol kirim jar jorut bura deyirge Labla xanam gece sözler böyle olap jetmestir. Am tarasında gelirsin bu malam baza ettik bap olur. Gelir jıl ajulu jolar bu zorçap jolarga bu favorit. Gelir jıl jam ulu büzüreldi joror maldır. Özke mallarda digan çizilgende turgut olur. Tepta olur ya. Am eng solun jezi qaynak malдар am bu üçkü jerde joror mal xanam bu paru malı küjüget Vladimir Akılыстың malı. Жерлі бақылыс база қаяда жарш борға рақты өз. Қаяда албан жетпел кешін жерлі тұва жонының тұва жаржын тепкіп жорур. Қаямжықты ақылыс жерлі. Жетірді өз ұлуылы шағламынды қаямжық малды база кежізілдіп өстіру алған. Тұва жонынға бара алғат беріп. Төлеп дейілі башқа аттарда жорур дергілі қаямжық шей. Ам бұл 100 жылдың ғанам надым жаржында Чүгүрүк жабалар арасында кымның жабазы эртердеп жемжерлеп бүтүн туа чонну болса онжук түбүрөт турар мындай жаба бүтүн туа чонну болса түбүрөт турар жаргым жамдык алдарлык жабыштарды аларыз кизден кизаттык чүгүрүк малдан артык чүгүрүк мал турар шын Bu am tujunga maşna öyle çoran oğulдар boza çoğalat pırarı bu maldarının çort pırarı tıkka tıngızlık çeşede dövücü örü boza 4'ten 5'te joru orar boptura deyin. Maşnanın speedometri ile gör boza 4'ten 5'te joru orar. Bu vezini alır boza bizim jağa çijilge kılban jorur bu oğulдар. Başka atlarda önlük belgen adının tanıjın adının çezin sana olgan Шалам жар ортумак кылы жорор оролдодур. Ам бирөөсүн чижилгене кылы бер базачыла машинаның алдан 5 кир калы бер малдар бу. Финиш амжелдем жар ошлап турар. Чак бейтам 3 мал база төлөп дейүлө жоро орар ол кымнарыл дээрге. Моңгуш байбек надажа өчүнүн база торук жабазы жоро орар жөн кемчи кожун. Иду арна кымыл дээрге ондар жешен ол Александровичтин күрең жабазы өзү жоро орар болуп турар. Ам көргөр дамурга юмнажы өглөдү. Ида даймайта чүү болур дегендер финиш база чогушлап келди. Боктар арасында кайзертерде чыжыла бүтүн туа жону дүрөт турар болдурин. 3 туа жерде Чоро орар боп арумалы Күжүгат Владимир Кызлоол үчүн шуурган кара деп чабазыдыр бо. Шола ады шуурган кара. Көрүңөдөн шуурган караны калып чоруру кай керек херип калып чорурдур. База тыккала айылдык мал ам көргөтөн база кожаланчык болду. Ам жак бейде бу үч малдын кайсы да эртери билдимес болуп турат дина жолу жолар база. Кайсынын да жерле шыдалы да күжү да финишке жетер санаашкынары да мунган оолдардын мергежилин да улугончу болуп турар көргөтөн ана. Ам уже бу малдарның алыр болса, чел алдан жоошладыр, маңы шуттыңызып, чишилгени кылып эглей бердилер. Бажынча озазып Моңкуш байбек Надажовичтин адына берди. Торук жабазы, бу торук жабаа жерде кайымчыкла жабаадыр элдер өспө. Бажындан тура жерде башка аттар жөнгөчтүң башта болгочтуң жар калып жору конжукта дөрбөлжүн тыккаламды таарымжалыкты чаяттынган малдыр. Ол дейін олам хан ажылы кижинин тери деп чол дейін тери түңнели кижинин тери амчерле хилис барбас депченин түңнели боладыр дова жонум. Он садып келген мал да абис товага төрттүнгөн това жылга төрттүнгөн това кижинин аты кайнак атында калып жорур дээрге улуу жорго аралдыр биздерге. Ол дейр улуу күнөлөл ийги жерде озан күрең жаба төнөйлү күрең жаба база жар онелдер мана кайымжыктык жабадыр. Бу жабанын төгүзүн алыр болса, бу чугла чейри бир жылды алыр болса, барыгын талазынга, ол бөз үргектерге, жаштарга желе болгон жогла желе тийлеп чортурган жабадыр бу. База олушкачта 3 туарында жоро орарам бу шуурган кара. Барыгын кемчиктен Күжүгат Владимирдин жабазы болса желе кала төлөптүктөр алдан жеди туарына омерлик. Финиш болса жокшулан чоннун бозам чүрөктөрү бозам согушкунары болса түргөдөп турар. Манап турар чон болсам кая адеттерил деп чабыза кижи бирүзүн болса түбүрөт турар. Силер жүдөп подасызлар орланмай, шила кая адеттер деп подап турсузлар.
Ya hanım po modunda atam amca oladır baybek mamıştın adam gelir Diktir. O da nadımga bazandı saynal jeri kip барар ой. Ямчыл Соотқан малдары. Байбек Надажочының Болгаштың оğlu Тайза Байбек очының дейштің болдарның малдары Позам ондар жешін оğul Александр Штейрге базала Болдарын Байбек Надажочы суларның тыңмазы болып тұрады. Иду армал базалы Надажочы сынчылғызынға төрттінген Бодарақ дейрасырның төлі Бол ахер жар қалып чорур Бохреп төлөп değil қалып чорур дейрі қайам жықты. Iya kan çangız ödekten üngen çangız törel belerden törttüngen malдар дейін жула адалары аңғыдан башқа. Бетінде малдың боза Герофорд болып тұрар. Игі ол адандық бұл асқыр болып тұрады. Герофорд инек деп подай бербеңер. Игі жерде болса. Чору орар мал бозам бұл подарақ деп тұрар. Қонжық бұл Ираққа Қазан хорайдан келген асқырның төлі дейін бұл. Ам үшкі жер, ам бұл ие ат аңғыланы өрді көргеді. Анам ұшта қали берген дейіргелі. Уже тилелге же бүзірелі болса уже ұлғадық бөлді. Финиш оқшылан. Ам бұл емалдың қайыз әртті деп айттыр уже емалда үнік бөлді. Үшкі мал уже елейін аразы бір жағырай берді. Бір жағырай берді. Амыншақ беді көргірдан. Илейім қайғыры шешілгелігдір. Үндіғлан яңам. Уғбашқылары оғылдары дөмей болбайыңа жардап чөң барлы ойам. Уғбашқы бәлердің оғылдары өзі дөмей болып тұрады ең көргірдан. Күші да мөгедіп шесін қалып жорурның да. Жақан чүйдеп чүйдер оны әлдерам. Аттеп шені шалғам жар. Аттың амезі бір аңғыдыр. Мұнықчысы бір аңғыдыр. Херек бозам бағлап тұрар. Соғытып тұрар визасы бір аңғыдыр. Жак бейдам. Шағла мұндық теңнел жа пайдал жа атты пелетке өткері дейіргілі тыққа ұлың мерге жылдыр. Шағла ол мерге жылды бүтін делегейді алыр бозы чугла тавак жи шыдап жорушай. Арақ ұзақ жерге чугла тавак жа атты бағлақ бары бүтін делегейді жерлі қымдан дажық деп жені қандық да көрем жоқ. Интернетті басқашта озан ончып құлыр болбыс жоным. Тава жоны жерлі мақтауыстың арғаз жоқтыр. Тава жонның тұра сору жерлі күштігдір орланмайш. Таймир Оладжинкашыны естілерін жауап тұрған жарым. Аттың мұнықчызында мазық олды қамары жақ. Бұл мұнықчызындан тұққа көйжі қамажыр. Ол кіжінің ұжазы жүгірік деп чедемезіне келер болдыр инада. Ол кіжінің сөгі чейік, тұртты шалап бітше жақ. Жа қаға өрді. Қанжарыны. Башқа ат болса, қанжарыны шу чәлі алға шорт белдір. Байбек Надажочының Тору жавазы тадаймай чон базы көстік бөлді. Финиш оғышлық бөлді. Таңды амырай қылдыр. Ана дөжі өрішуд чәліп чүйді болбаған шышқылдыр. Чағалын дүрікпен шышқылдыр. Қалып чөри бағараз жәлі қайым жүқтір. Бұам төрт қарлы жавадырылдыр. Көріңірдан қайғыры хер қалып чөри ұрдыр. Таңда жеден. Көріңірдан бұл мұнықчызың мергежінің ұлуын. Қайы безін көрік бап чөри көріңірдан. Қайғыры мұнды қосту, қайғыры мергежілі жәлі ұлғады өргендір. Жаңғаштың жерлі дуа жоны ұспа пичи олдарыны жерлі. Пичи кіжі атмамасы өпчен жерлі соқсадыр боз ұсақ кешін абла. Пичи олдар... Күнден күнже мергешт бір божы чылдан чылжа қонжун көргеден қайғыры мергежілі ұлығдыр. Қайғыры адынға қала жоқ қылдыр ораған жорудыр. Ол адының тыныжын, көрен безін чаңғыса өзі жөлөбес. Байбек Надажочының боза, торук жавазы боза, бүзірелді өлі 15 километрге чуырк жаваларға боза, тиілеп кіріп бар жыдыр. Финишке жедір боза қанап жөлі ие жағараз артық балды. Бүзірелді өлі олғаштың чорғары өлі кіре берді. Игі жерді қымыл дейірге. Ол дейіргам игі жерді боза. Хүрен жава кіріп жыдар жорды. Хүрен жавағын бүзірелді өлі кіре бейді биде кеп тұрбан. Хүрен жавазы кіре берген. Үшкі жерден қымыл дейірге бозам. Қара жава кел жатқан жақ шуырған қара деп Жүгет Владимир Қызылолышының қара жавазы алдан жеді дуар номерлік ол қара жавазы бүзірелді өлі кіре бейді подап тұрбан. Хүрен жавазы кіре берді. Игі жерінің хүрен жавазы оза кіре берді. Ондар жешін олдың. Ам бұл заман арбіс мұндам қайым мал жейт бейлі деп жоғымдам. Үш мал шуыт аңға аңғыланы өрін жоран малдар жа. Чүл дейіргам, үшкі жерді ам кейер малды озам. Манардыр біз шоным. Оранжа қақпан жору орап. Үш мал шут бүзірелді үйлі келген. Қандық да амындық теңнешптер малдар жоқ қылыр келген малдар жұрды. Үшкі жерді ам қымның малы. Қанам Жүгет Владимирның малы жайлы малға жеттір. Бен кірілі кейір бұр. Мұнда жарды тұрқпан жайыз бозам жар. Марғы шоғылы олдыр жа. Бүзірелді үйлі кіре берді алдан жай дуан өмерлік. Төрткі жерді қымның малылам.
төрткү жерде кымның малыл дээргам ам көрүптөр бизилдерам тем жаа оза Йондан Сылдыстың ады жорт турган жа Йондан Сылдыс Валентиновичтің Золотой да ады жорт турган жол дейнелдер. Конжук мындык Сүдерол саяғының торуң малы өйлі арасында конжук темиселди кылды жорт турган малдар жа. Анчак бейдам көр бизам төрткү жерде кымның ады кирерил. Төрткү жерде 15 километрде чугурк чабалар арасында кирип чыдармал кымыл дээрге Йондан Сылдыс Валентиновичтің, бешки жерде Сүдерол саяғын Владимировичтің торуң жабазы киргендир. Ам бешки жерде манадыр біз. Бешки жерде оза Палжи Серен Тожорлан очының алдығы жерде Оржак Отчугаштың хүрең жабазы кирген болып тұрар. База олышқаш чейді сес туғарында ондар Саргоолдың пора жабазы кирген чеди туғарында база олышқаш сес туғарында сес туғар жабаны озан бо сеске байзаны кым туттар егде байттырык мында сеске байзаны жерде көрүп дегер жа. Сеске байзада кымның жабазы келди деп айттырык бар. Тарасында өкүнө олмалам колу кемдей берген финиш оза кирбей барган болуп турар. Шей араккан. Жа, Байол Сылдыстың бора жабазы оза кирген болуп турат эски жерде оза. Анчак бердам тоз 10-11 дештин аттарынын кай киреттиңизи кирип турар оза жерде кайымжыкты болуп турар. Жа, амбам улаштыр бозам чүл дээрге. Улуг шелер аттарынын боза, чезин боза. Үнүжү озунган болуп турар. Улуг шелер аттарды озам покунда болса, чейир балдымал боза, 100 жылдың адымында боза, үнгөн болуп турат дейна. Жүлө жолар боза. Жак бейдам улуг челер аттар чорт турар кадында менам чени оза чубалыксап турбен. Чыраа малдарынын түңнөлдөрүн боза силерге челде тааныштыртпайын. Чуга дээрге бу техниктик болгаштың жерде оруктун узуну ай деди шимжеринин пайдалуу үйлө оза. Чыраа малдар бозамда таптамай барган болуп турар жаңгаштың. Чыраа малдарынын түңнөлдөрүн маа жерде чубалап бары канжаар да жок жерде ийреп койгон болуп турар. Ол чүл дээрге бирги жерде оза Дагбыш Артемий калдар ол очунун калдар малы оза чыраалап кирген болуп турат бирги жерде. Билирсилер чейри бир жылдың Чаданага оза чемпиондур. Чадананын базы чемпиону 100 жылдың базы чемпиону байдан жедиреңер күндүлүк жонубуз. Ийги жерде Моңкуш мергенделгер ол очунун чыраа дору малы кирген болуп турар. Үшкү жерде кымыл дейре Куулар Ташмирган ол очунун чыраа аразы оза кирген болуп турар. Төрткү жерде Куулар Каңдемиркан ол очунун күрнең ачын мөгөзүнүн чыраа боразы кирген болуп турар. Бешки жерде Тармажа Ахмет Чечен ол очунун калдар малы кирген болуп турар дейин чыраалап. Анчак бу жерде 5 боза чыраа малдарынын боза, улуу чыраа малдарынын боза, түңнөлдөрүнүн боза. Силерге оза таңжыттыбыз, күндүлүк жонубуз база каттаптаппайын жуга дээргем ону. Дол идо армал боза берди эле. Идо армал боза берди. Жагана пажынча бу чүү кынның кайгынын адынган дээргем билип турбосуздар. Күрүнөнүн арзылаңмы өзү. Геннадий Сендижовичтин калдар малы оза желип чорукпа анан бу башка малдардыр бу. Анчак бу жерде база каттап чыраа малдарын оза тааныштыртпайын күндүлүк жонум жуга дээре чамдык устуңна оюн барган жадап жок. Ол кымыл дээрге моң мурнунда чыраа малдар бозам техниктик пайда болуп атат. Таптырмай барган ону каттап база дамжытпаалы жуга дээрге. Ол же алды салып болгон. Чыраа малдарга 10 ажык мал боза киришкен болуп турар. Бүдүн дубанын эң нешырак чыраа малдары бирги жерде Дагбыш Артемий калдар ол очунун өбүр кожунун малы өзеткен болуп турар. Ийги жерде Моңкуш мергенделгер ол очунун чыраа дору малы кирген болуп турар. Сүткөл кожуундан Сүткөл кожуунда бу Моңкуш мергенделгер ол очунун ады билирсилер. Апрель 3-тө оза шери бир жылда эттирген конжугдейин улуг жарышка оза бүзүрелди билеткен чыраа дорудур бу. Чыраа доруну оза тааныбас ки жок. Шола ады оза 2 малжындык бижи. Базы олышка үшкү жерде оза Куулар Ташмирган ол очунун чыраа аразы кирген болуп турар. Үшкү байзаны зырган ол кымыл дээргем Кызыл Кожунун федерация таргазы таанышсыздар күндүлүк жонубуз. Базы олышка Куулар Каңдемиркан ол очунун чыраа боразы оза 4 жерде кирген болуп турар. Ол дээрге Үрнең ачын мөгөзі база олышқаш Тармажа Ахмет Чечен ол очу бу аньяктың моос боза черле чылдың на байзадан düşпес. Онжуң мерге жылы улуг мыды чараштың моос чыраа калдар ады пешки жерде кирген болуп турар. Ча амчелер аттарны бозамчеле күндүлүк жонубуз мынта көрүп турбуз. Башкы жерде кымыл дээргем эткен жылгы наадын чемпиону Моңкуш Геннадий Сендижовичтин боза.
малы болса үнгештің бүзірелдейлі алғаш орпаған болып тұра дейін. Ам чыраам алды көріңер да анам дава кіші қайқыры мергежлі ұлығдыр мерген орланмайш көріп көріңердан. Ам эзерге желіп тұрар малдың қайқыры жараштыр. Эзерге желіп тұрар малды бүдін әлегейді алыр болса қымнар желіп тұрар дейірге чуғла давалар желіп тұрар дейір болса база қамдық да меге көредім жоқ. Нар ортақы Азияда киргизтер желіп тұрар чыралап тұрар база. Олар қымнарлы дейірге базалы бұл давалардан біздің чортқан төрелдеріс болып тұрар. Төвігіден алыр болса. Оғын сонда қаным эзерге оңай жорт бір өз қолды чоқ болып тұрар дейді. Оғын сонда қазақ жұртында қаным ей жаңғы сиппадыр оғын ба. Bir bar kuruqqam jar ezerge oza anandık çonun örtüp çorur bojurdu. Amındık onca Irak distansiyaga 15 kilometrge uluk jeller atlarga 4 kardan örün azlık maldarga jellam 100 yılda jorur maldardır körüңердан. Am kımdың adı jelk bar da baytır jelle bütün dova jonu düret birar. Am bu baştaydı hünük bulan adam görüp tur boşlar. Bu mungan kişi ozam Alexey dek bidir bu. Etken жылган adım jembe onu püzreldi öyle algaçtın çork boldu. Орынжо қақпан жори барды. Ам көріңе таңғанам соңында жоры оралмалдар ажулы жолар база базалы байзажы болғаштың тилерге же қорда болған аттарын кеде болған жору өрледір. Төгілі челер аттарының пайдалы мұнда көрі орбыз. Қай кере мұндық аз кештік жон болбыз күнділік дова жонуыз. Күнділік дова жонуыз шерлі аз кештік жондыр біз. Това Арат Республиканың улы орыс көрінәуіске қатышқандан бер 100 жыл ойының надымының 100 жылдың това ачарыжын челер аттарын надымның жар көрі орар аз кештікті біз оламаш. Ен жарға Замир Өлженгеш ба çoğrukluk malları on çıra, çeyler mallarını körük kala jaraja. Tıkkala jaraştır. Kıdığından görgen. Hani kişi körük mağada kalmaz sokturur. Şuğudla mağada kalmaz sokturur Allah. Ama naçı körük mallarının çarşısından bir görüştük olturur. Görüştük. Onca da çarış. Ama da şıgırak mallarımızda İyam qımның malı ettik bağıdıpça şut bildirme şey görgördan. Ama jülü jolar bolsa bu malдар 15 kilometrde am qayı mal ettik bağıdıpça bezin bildirmez ajülü jolar bolsa. Bazında at bazı fotoğrafı orada kadar görgen. İyam Gezek ol sonunda mallardan Tem iyi жерде o zaman kuş beyanın malı jort budur şıjıla. 195 doğar nomerlik mal. 195 doğar nomerlik mal var jort durdu. Çeler mallarını hanamcılam jar görüp qoncuk mındık çonun qarağanga çaraş Alangiya tava kişiga arak uzak çer jorur bolsa, çoruk kılır bolsa, qoncuk mındık çeler maldın ünezi tıqqa uluk bolup turar. Ünezi uluk çeler mal bile kişi arakçıldı kıldır jorur bor, hala jok kıldır, çer aldыңгыр baza bolur. Çeler mal ajulы tava çonun amıdıralınga baza tıqqa ajıqtık, qıжын şanaqtar, çayın tergeler, qıжын kişi kömürün daha sörtü ap bolgayla, çayın yajın sigenin daha sörtü ap bolgayla, kerek bolsa kişi ar sahar amıdıralın çüzün da kidizöön da köjürgayla, tıqqa mındık amıdıralga kerek maldır. Njan qaştың çeler maldı, tavalar şaandan dura çelip çoramındı java. Çoğum çeler maldың töөгөсүн alır bolsa, bütün dova çon men onu jolar bozmuza kandık da mındık, çastırık da jok, margıjım da dur bozurluk. Çeler mal sütkol goşundan sayzıra üngen mındık java töөгөсүн alırga. Sütkol goşunga ozam jelle şık da kunduraş tapçaran, akışlar tapçaran. Qoncuk mındık köy öğrener akışlar. O akışlarının bolsa sayzıradıp ündürgen ülü hozun giyip turgaçtың ündürgen maldары болуп турар. Ол акышларның улуу акылары база турган. Ам бу күндө бу биздин чырык өртөмжөйдө болсо чок болуп турар. Акылары сың болсом жар сайзыратпан. Челер чырагы малдарны сүткөл ожундам жар töөгүдөн удаа дара айттырып тургаштың чонга жар сонуугатып тургаштың жар сайзырады үндүрүп баан малдар. Ам бүтүн тоба журттун тебискеринде чыра да челер да малдар жар сайзырай берген бүзүрөлдүү эле жорт турар. Кай кере шараштыр көргөдөн башка таан да мырай кылдыр жори бар да. Башка таан да мырай кылдыр жори бар да ше харакын. Soğunda atlarım çedirde. Soğunda atlar am
Kım bilir deyslerim bu dövüş yerini görgət anam qımның malı geyil деп айтырық. Тыққа ұлық айттырылық болып тұра дейін көргәт ан. Тыққа ұлық айттырылық болып тұра. Çeler malların çarşısına azlamayla ayıl çok zortu sakıp azala işlemlerine ketken boluptur. Iya, çelle. Niyette негелдені оза база çoqalып ажылы жолар боза камгалал бөттені оза чежеда улуу керлер муптура боза. Тава чонның тава ачарын өндүрүк баан түрүмдерine оза сагып камгалал бөттені оза кеде берген болуп турат. Çeje tam çalışlar adam töpçerezip osunda çelen деген жаңжыга берген өрөнү. Iya. Ше урган. Болса да жарашылдар желіп черле. Кай керек онжолды какмын жоруп байдармал борулдер. Арасы тыккал арап тур. 3 тажагы ырай берди. Ам орус шону алыр болса ат корбузга санаар боран. Аттың мындык туртунга санаарга болса черле. Дакшыларга болса жетирди сулуу лай күндүлүк оруктун айыл калап тургузбас машиналары черле бу Павловчу баштаган команда болса келгештин ажылдап берип туруп товаш онун мындык ат хөлүнгө болгоштун. Иә, иштики керектер ямызның болса айтышкыны товаш жазактын айтышкыны беле болуп турар. Шагла мындык улуу байырын адымызды мынжар корум журун дут берип турар дештин жерде четирдүүз улуу иштики керектер ямыздын айылдакчыларынга жерде нийтизи беле. Жа бажында мал болса ханам Бүзүрелди үле жору урар көрүненин ажлаң мөгөзү Моңгуш Геннадий Сендижовичнин ады желе урар болуп турар. Ол базам эткен жылдың нагдым жембе ону көрүңөрдан кай кере шараш кылды жорт бурадыр. Жүдеп ону соонда аттардын базар чогушлоо урарынын айылынын улуун орланмайыш. Айылдын улуун тыккала жору урлар. Иә. Бу адам башынча өргөштүн бичи шала шөлен ожум кылдыр. Хосту желе олар көрүңөрдан. Кай кере жараштыр. Ана жар бу номерин алыр болса. Номерин алыр болсам 100 Сезен Эдуард номерлик атчел орар болуп турат. Кагым ожундан Моңгуш Геннадий Сендижович көрүненин арзлаң мөгөзү. Арга дурулгалы улуу жылгычы Иә, Моңгуш Геннадий Сендижовичнин бир эстиң аметкен барган төгүзүн тоюнда жугалар болса, базала бу улуу чоруктук малдарыны, челер жыра малдарынын үлүүндө, сайзырарынын үлүүндө тыкка улуу киржилгелик, тыкка кой бодунун жылгызынан тыкка кой малдарыны кутукку хемжик талакка кожуунар же сүткөл кожуун же чөбүн хемжик же дештин жерле баруум же пайдайга же дештин Геннадий Сендижовичтин жылгызынан көй малдарын арып адып турган жаңгаштың. Ол чыра желер малдарыны сонугар оолдар акыларыбыз күндүлүк ижлерибиз бу малдарыны мунуп тургаштың. Ажылы жолар база товаш онускам жар сайдыратып үндүрүп келген болуп турат. База тыкка улуу хуузун кийилген болуп турар. 100 тозан алды бар номерлик мал база чоруп турар. Ол дегем 300 тозан алдыр база. 300 тозан алдыр да. Жанжак бердим челер ат кымның адеттик бар деп айтыргам. Киши үрүзүн дүүрет турар күндүлүк жонубуз. База фини шошлап турат. Ам фини шошлап турар. Жаза да пизам кая арчылык бар деп чени ажуулы жолар база билбеспес күндүлүк жонубуз. Ат деп жам билбесебеслер. Эйди изип челер малдар база турар. Хенертен соорасты кылдыр тыыладыр челип турар малдар база турар. Челдана пуспас тутпас сылдыр челер малдар база турар. Ханам ана конжуң мындык сийирлик шыдалдык онуңдык чилиглик малдар база челип чоророр болуп бар дейин. Ажуулы жолар база ам финишке жетир 10 километр аткан болуп барар. Ажуулы жолар база 10 километрдин кажасын база эрте бердибиз. Жаныкта малдар озам челзе оргаш азы чыралы оргасам жошорун өнө ерон каттап керек. Иә. Малдар отурар. Ам бу малдарынын арасында эскертип турарыңарга безин жадар. Бузуп чоруур мал безин жок. Чарыш тепчесин көрүңөрдөн. Бузуп чоруур мал безин жок. Кай кере оолдар шынжы. Кай кере чараш кылдыр жороордыр. Жа база аттап башка атта болсо келдибиз. Башка аттын мунукчусу болсам бу Алексей Яковлев болсо челер атты Канжар, Мунарыл, Эдлерил, Канжар, Азырарыл деп чені болса, Мурнужукка болса, эртемник
Deyдер темне кылдыр. Тоозу ош келген кидир бо. Канжаар азырарын, тренировкаларын, канжаар качаалкага сугарын, канжаар чоргузарын, кандык минутталар жүлер биле тренировкаларын дештиң. Шуудла мергежилдик öğrene oğaş kelgen. Onu ozam күрненин ажлың мөгөзү Геннадий Сендижевич оза тыңмазын бозам нар чоргускаштың öğретип чорскан болуп турат. Ол база бүтүн тыва журтка канжаа дажы кулу сайзырал болуп турат. Аня өскөндөргө оза öğредик болуп турат. Үлөгер чижек. Өскө жылгычларга. Ия. Яра аждын олдардын тумаларын жар öğredip болурсу. Ия, харназа талызлы алыр боза улгады öğren гидир бо. Төрттөн гаражы өргөн амана чаныш сыныш шок шорт турар бүгүндан. Бичи аня олдар тенге жорт турар. Челлам Геннадий Сендижевичтин челле мергежили аткана бо мөгө кылсын челле улуу чылгы малын бозомжар кыштын соогу чайнын изидибен тудуп чылгызындан конжуң мындык хан ажылы орсоп жолары селекция ажылын кылып тургаштың мындык челер малдарны чыра малдарны чугурук малдарны үндүрүп турарын база бүтүн дуба чон база оны билир боордап билип турбен тыкка кой жылгычылар тыкка кой мөгөлөр тыкка кой жерла акызын толган чору оголдардын малары оза акызынан аттанып ат көлдү мунуп челе бүтүн тоз таңды добазында Геннадий Сендижевичтин аттары тарай бергендей болса кандык да меге жок кандык да жастырып жок ол жашу шын шынар күчтүү шын күчтүү шынар ачылды деп бар. Ол дейнен база улук буянык жорук чалгызынан үндүргөн малдарын бүтүн дуба жонунда дуба оолдарда төлөптүк оолдарда үлөп жүрүүжү акыбыз ана бу белек селек кылдыр берип үлөп аттаныгар мунуңар эдлеңер оолдар мен ам мынча хуймалды мынжаар тренировок болоптар мунуптар арган бары эстештиң желдем жаартың маларын жаар аткарып жүрүүжү амба онжу Геннадий Сендижевичтин онжу аннага адыдыр бо Орланмай жеткен жылдын адымда база чемпиондур. Ам бу жылдын бу адеттер база ийдак бир чемпион болушу көрүнөт анам. Ие, кайкыра жарыштыр. Ам чоом чаданага помал чейри бир жылда бу жылгы часкы жарышта чоом тилелгеге табаш мен барган малжа. Чоом шаңнал байза киргенин ушул сагынмай жүргөн сактырың ба? База байза кире берген шашмал жейм ба. Бир жер албанды. Бир жер албанын чуалап турар мол дейм. Аңа оза пийхемады. Чаданы кеткен турганча комбат деп турар малча шолады. Ча дадаймай жүйдөп ал келди. Шуудла зыттыр жетпелди көргөдөн. Шак мындык бу мунукчуну өзүң көрүп көргөдөн таанда. Өшө урган жүйдөпчө боло берделдер. Ие. Көргөдөн жүйдөпчө боло берди. Өшө калдар мал ана бүзүрөлдү биле. Ана кенерттен келдилдер. Бом чүз тозан алды о номердин мал жабан. Хомушка аяс Анатолийчинин малы жабы. Таанда мына жүйдөпчө боло берделдер. Ол хырарак кылды жоран малдын соңунан канды конжугулда чышпыр келгештиң. Мурунга башынча ажып нүү кылды. Кайгыры челип турадыр көргөдөн калдар малдын ам кайым алдың эттери шут билдимездир. Күндүлүк жонубуз жүйдөп бодоптурсулар. Күндүлүк жонубуз кайым ал желерил. Ам хомушка ясты жугалар бозам бүтүн дуба таныыр. Конжукда амдык мергежил улуг кызыл кожонун бозо бобейда сумузу. Кур жер сумузунда бозо жутап чоруур алы сугу бозо. Баргын пемчи кожундан бозо. Онуң мындык хөкөйлөр, эжибиз хөкөйлөр мындык жылгычы чылгычлар арасында хөкөйлөр жобаса оңгус хобар. Бу чаңгы спорт бакчалар хөкөйү чылгычыбыз дейр бозо. Хомушка ястың мал дейм бо. Ал тыккала Жонжук бо спортка мындай хандыкчылдык анакы жооп турар. Спорт дие. Чула спорт өзөм талантлык бор көргө данчалерге бу Моңгуш Геннадий Сендижевич бозам улуг арзлаң мөгө кидир. Күрежир баз болуп турар. Хол бөмбө баз ойнар болуп турар. Баз олша жатты базам жаар белектеп чорзу урар болуп турар. Ам хомушка ястам чүйдөп чугалаштарым хөкөйне. Хөкөйс мячомно ойнарчы орсоп чугаларга. Ям кыжын бу хомушка яз Анатолийчин ажлы жолар база пичидиро адырбыз. Бул хөкөйлөп чөрү бар, марылдалап. Бүтүн республиканы эргип чөрү бар. Конжук мындык алдарлык мындык эжибиз чылгычы жерле мындык күнтөт келдик. Бүтүн дуба чурттуң жерле ханам наадымларында чеже каттап пайза кирбейин дейр хомушка ястам жерле санап ташыда болсун олонмайшыны керек жерле пудалып да алган мен.
Ошсон ээ. Бу Жылдың жылы шаңдалып Иә, Тува Республиканың Федерациясын удуртуп 15-16 жылдан турам жар ажылдай берген үйелерден безин бу кызга үйе тургузунда өзүн санааштың ылабла сан түгүңдө будалган мен. Челле чыл санда байзада үйдүр бу. Улук жарыштарда Чадаана жарышы, жүгүрүттүң жүгүрүү, наадым жарыштары, база олушкаштың открытиялар, закрытиялар орсап жолаарга ажылары хаары дештиң. Челле Челле байзадан düşпес. Конжуда мындык мергежил улук, Тува жоннуң мындык чоргаар, кайгамчыктык, база мындык уран талаандылык, оглу дээр базагандык да жасыры жоктур бе. Көргөдөн ол кырарак чорааны атты четкештиң адеттик бар дээрге. Мунган мунукчусунун жерде база чаптан көргөдөн пичи олдур көргөдөн. Ана эзеңгеге шалам жаар текпештиң чорттарының да таптык деп чезин, эптик деп черин. Атка кала жок деп чезин. Ам Сендижовичнин Монгош Геннадий Сендижовичнин адмынуа шорургинин килин санаар болса, ам бу пежен ажы килограмм бидир бу. Пежен игил мен деп турган шыша. Бу жазын айтырарың ба? Ам бу бичи олдун килин алыр болса, ам бу 4-5 килограмм олдур бу. Ам onu өзүн ап көрөр болса бу баштай берген Комушка Аястын мунукчусу адынга кала жок болуп турат. Анда өзүн чижилгелик талап эле ашып жыдар байдал бар болуп турат. Инжангыш кай кереш арашылды жороратыр хүндүлүк дава жонубуз. Хүндүлүк дава жонубуз кая атчылык баарыл жерде чүйдөп бодоп турсулар. Кая аты сагышсырап жерде сага сеткилгер тыккалы дүүрөп турбоор деп билип турбуз. Биз база бу аттарны жылым жаар көрүп алган сага сеткилис дүүрөп жерде кая атчылык баар эргидеп Биребиздин Моңош Геннадийдин ады эптер болсо Идак бир чемпион боорун адын чемпиону. Алланга бу 100 жылдың мугур 100 жылдың юбилейлик мындай ойлук жылда кая атчылык баар деп айттырып дүүрөнчүктүр шарламайчы. Слабандык төгүдүр бу. Товары республиканын топурганы берим 100 жылданга наадымга электик бар десе азаба. Iya. Şu Tova жерде өткө четирдибиз улуу эле шагла мынжаар аттарны кыдыгындан көрүп тыттырып мынжаар ажылды ар берге ажылдым жаар кылып берди эргеле. Улук төгүдүр. Бу улук төгү 100 жылдарда, 1000 жылдарда артык бар болдурин. Тамир Владимировичлерге зор четирес жүгөт замсарым мындай аткылды тамир чалышларны эки тамир болгостун жылдын бизге бу тамдыклаган жаа тайбырлап берди бесин. Бу үйенин айыл алырга челле ол бо жылгылардан тыкка көй малдар, аньяк малдар болсо төртүнүп улгадып өсүп турар. Жылдан жылжа соңгаар шкеттен база тыкка көй чоруктук малдар база кейип турар. Жак берде эң өрүшкүлүк жечүл дээрге Аня өскен көйі біле, мөңі біле, ат спордынжа, бұ ат делегейінжа, аттың арықшылары қылдыр, атты пелеткеп, чаптан жай онжу аня қолдарының кірт тұрары, ең нолы көріш қол болып тұрар. Аня өскен өз, бізден келір өз, тыңмалары өз бірі өстің ат көлдім жарды доғаштың, ақыларғаның соғындан уламжылап, бұ онжуқ ақыларғар бұ Моңғош Комушка Аяс Анатолиевич, база олышқаш Моңғош Геннадий Сендижович дейін ұтқалық, улу күндіткілді жылғытша ақыларғаның соғындан мұнжар уламжылар, аня өсін жоқ бор база, амыдралдың чезі чидебер өстір бә, уланы ұшқындан. База олышқаштың Това чонның күші база чидебер болыр шей. Бір өстің ат делегейі қошқар болса, аз спорты чидер болса, ажулы жолар болса, Това инеке яды болса басынар, Това жонның база жерлі чиде бері мұядадыр. Жүге дейіргі қоңыз әйвеш бұғырыл жондыр біз. Инжан қашының жерлі күнділік Това жонуыз, күнділік Това аттарының, челер аттарының, чыра аттарының, чүгіру аттарының жерлі аньяк чалығы дүвен жерлі шүпті малдарының жылғытшылар, чамды ұстар чүглі ат чаштырбас, жылғы база өстірер болжа. Ол база аңғы мындық тұсқай чолу кешіп болып тұрар, жылы жолар база. Bir ұстар база аты шавар болып тұрар. Bir ұстар база чүглі чылғының бажын өстірер болып тұрар. Ам қайызың да хейады базам жағы соқлажып, соғдалдар қақшы өйтіп тұрар. Ам чамдық ұстаны көріп жорурға чылғыны өстірбі шан, малды база шағып жорур. Қай кере жеттігіп жорудыр көргердан. Ам ойының қуыда амыдыралы аштөлі база бардыр. Ам бұл малдың ішті қырыны, сулазы, таразы, витаминері, морқуы дештің жайлы жоғалай бейір база, тренер оқпазы, дерін төгері. Ажулы жолар база, жылдың 4 ергілдезі болып тұрар. Қышқы тренер оқпазы бір аңғы, күскі байдалда бір аңғы тудар, часқы байдалда бір аңғы, чайғы байдалда бір аңғы болып тұрар. Ол ғаман жоқ, оттық,
кадар отка, изик отка болгачтың жерде бу суг отка, кургуга кисгенге дештиң жерде. Онсонда кайгыры сугарары кашакта. Онсонда кайгыры өтөп белеткери база олушкаштыңыз. Финиш тажы ошлук белди. Финиш тажы ошлук белди. Күндүлүк дова жонубуз. Кымдын адеттерде бодат турсулар. Мен көрүп турарым ба жерле. Хомушку ая санаторийчинин калдармалы бүзүрөлдү беле. Челип кирип башыдыр. Да даймай. Ол тағанда мұра 2 жерде Моңғыш Геннадий Сендижовичнің Моңғыш Буян, 3 жерде Михайловичнің, 4 жерде Сотпа Сүлдем Михайловичнің базолшқаш ойын ала жол Александровичнің малдары оза кирген болып тұрар. Улуг жүгірік аттар болса үнікпен қайгірі жараштыр. Тем жажелі бұл түңнелдерін база шуд албам біле черіштір мұжар кей жуалаптым орланмайш. Көріңердан 100 жылдың улуг жүгіргі ады үжен ғламейдіргі. Ажуылы жоғалар база төгілік байдал. Жерлам, ұлыста олза, қымның ады жүгірік балды, қымның ады етті дейл ой. Қымның ады етті дет біраз салыңар подыр күнділік дава жонуыз. Ол дейіргі улуг жүгірік аттардыр ба. Үжен ғламейдір кем желде жоры орлар. Үзе кіртпен орламайш, прудатпен көрі қайгірі жараштыр көргірдан, қайгірі түрлікдір. Кайгыры жорғаранжыгдыр көргірдан Дова жонның эр сору дештің. Дова жонның кей ады дештің. Сүлде демде есті өзін Дова аты еділеп жүрудыр біз. Аты еділеп жүрудыр біз. Ол дештің. Арақты рақ дөбен. Тоғышудан безін келген ұстар бардыр. Араққы мөңіндайғадан. Араққы құнқұрттығдан дештің. Араққы қожуынар жерлі баруын қожуын, сүткөл қожуын, байдайғадан, өбірден дештің. 600, 700, 800, 900 километрлерін ертіп жора аштың. Дөйел ол 1 ай бұрынғар, 4 ай бұрынғар келгештің жұртап жатқан малдар бардыр. Қайгыры жорғардыр, Дова жоныңға адының жүгіруін көргізіп бердештің. Үнік болған үйезі бұд үшк болды шей көргірдан. Мұнда озам 104-тен кіра атпаз өнген болып бара дейін күнділік Дова жонуыз. Дүйін жағы оза 100 жен аттырған жамчи озалдай берген жонуыз бар. 100 жыл дештің жерлем жағы чигілдені қылып, озалдан ұстарына оза пешедуіз. Қойлы дүрімді ол жа қажытын турза да, ама жар 100 жыл дештің жерле бұ немей беженіз олын жаңашын жерле. Жүгірдің арақтың ұрақ ұзақтың келген ұзағыстарын қомыдатпас дештің. Анжақ бердім ұлы жүгіргі аттар бұз өнікпен. Башқа аттарда ғымыл дейірген бұ чөйін кімжігі ады оза. Башқа ат чөйінгешін жорқмаған болып тұрар. Адырын бұ дыңмауыстың шын адығым егіген. Шола ады оза балдек бейдейм бұ. Балдың ады оза башта олған. Чоры орар болып тұра дейін. Қонжықдейін мұндық төгілік чадағананың болса чаржынға чавазында өзі еттіп тұрған малдып сақтып тұрбен 18 жыл жоғыр ба 18 жылда жоғыр ба бір өстің мегелі өс болса қонжықда жараш қалжан 4 майы ақ тұққала жараш малдыр әлдері өс ба базы олышқа жам башқы малдар жар бұз үнік бен бұза жору орар болып тұрар ам қая ат қанжа жору орда байттырлар бұза тұққа дүйренжік мұнда ғана мажылы жолар бұзам малдарынан бізам көр біз күнділік доға жонуыз жа бажында бұза жөңемжік аты жору орар башқы үш ат бұза амдызында әж өрінден аңғыланы өрген жору орар болып тұрадыр мұнда улуг жүгіру атты пелетке бағлап соғудары басып бір тұсқайлан. Аллаң кия күскі үйеді. Тұққа мұндық ташын серейдей берген соғық базы үйедір. Мұрны ұста зулу қығыш. Ол күре пайдалда өзін аттын бұл күре орсап жоларға торма жа кейірі бек ерді ергілі ұлу мергежіл дейін. Қайгірі жорғардыр дава жонуыз, дава жылғышыларымыз, адығыстың мөйекшілері, аня өскен тыңмаларымыз, күнділік жылғышыларымыз, күнділік аққыларымыз, челі қанам бұ дава атша атпырауыз арасында, дава атта адым бұ, ұлық жүгіргі атша атпырауыз арасында, қанды кей жоқ дейжілі, дарға бошқа, чылғытшы, челі сан көй ажылдақчызы, өрді жүрерінің алдақчызы, қанам мөгілерді жоғалан да кере жоқ челам, сезен тозан қозы мөгілер бұ жо. Базы олышқа челі чадай жарыштың кіржікчілері база, ат делегенше шагдалы кірген. Мен бодымны өзін жолағар база менім.
Каран янымдан тура жерде чадай жарыштың база аштак бір жерлеринде тилекчизик жөн жаңаштың база ба атмалдым жары сону ургап сага сетким жары жайылып чори барам болуп турат орланмаш. Bizim sınavla Tayyip Vladimir Putin sınavla dedim attı sonurgar bizi bölüzdü bolsam ulug жаштарга малын соотуп агыл алышкара барды. Ам 100 жылда Товар Республиканың 100 жыл ойында атты маңа чугле албан эртиребиз. Чугле киржик баары өзүнүн улуг алдардыр. Улуг төөгүдүр. Улуг төөгүнүн тептеринче кирбиш башый орланмаш. Шаңгалдар база тосуп. Солдун деген босолдун ондагай болду. Төрткү жерде оза баруума ады көстүк бөлдү. Опта, боро малдар база көстүк бөлдү. Ракым 1 2 3 4 5 6 7 башкы 7 сез тоз ат башка аттар аңгылашып келди. Башкы бөлүк дейнеле ажуулы жолар база. Көрүңөдөн башкы бөлүк болсом жарынып бөлгөн болуп турар. Боктар арасында ханам жүдөп анандар. Кежеледир өспөлдөр. Что жекип бел олмалырым гана. Оранжак. Эткен жыл гана адым жембе оны. Ал очур орландың ады база бу башка аттар арасында жолу оражыдыр. Жабаттарга. Жүрүктөр арасында этик белем деп. Карадасына. Бүтүн дова жонубуз базам жерде шу сага сеткили дүүрөп турар. Ат мал дештин жерде. Кымдын адеттик бар деп айттырык тыкка дүүрөнжүк болуп тура дейин орланмаш. Амжак бейди код анам кая атты ам бүтүн дова жон боза кымдын ады кайда жору урарын боза танып билип турар. Бажында боза баруума дүнүп келди. Бойду Владимир Владимировичтин Бодо оза тренер, хосту күрештин тренер башчысы кийдир. Бо үйнүң бо малы озам казылир дер асырның төлү ойнong перебестин часпас болдумуза. Көрүңөт анам башка атча баштабаш нүк келди. Бо чөңгөмчүктүн ады оза ада каштуу аномелигдир. Мен жерде бо шын адын тык боюн. Шын адын бодуң момнун жерде билбес дабын. Эпчок деп жүзүн. Шола адын жоала албап, жоала жылы жорур боштуң. Эпчогон жүжедин. Жа бажында озам бойду Владимирдин ады оза нүк болгон барын хемчик кожунун ады оза бүзүрөлдү эле жоророр болуп турар. Базы олушкач жөн хемчик аты жоророр болуп турар. Андында оза жөн хемчик аты шейл. Жараш торук жабе. Апрес камал жабе. Жа көрүңөт анам орланмайсыздар бозам чүйдөп бодадысыздар. Улуу жуурук аттарга бозам тем жаа чөң хемжик ады калып жүрдү. Ам барын хемжик ады калып жүргөрөн. Шупту эскерер болсоңарза бо шупту хайнак малдардыр. Хайнак малдардыр. Бажында жорур аттын ханы бедик малдыр. Ол бозам ханы бедик коңжук мындык ары ханы аскырдын төлүдүр. Бо 10 сонда бу малдарны көргөдөн чаттык хандык малдар шупту. Чаттык хандык малдар Таваның девеске еринге улуг наадыңба халыр болуп тура дейин ажылы жолар боза. Мында ам жерде Россиядан сатынып келген мал Таваның наадымында эртик бар деп төөгүдө жерде тыңнап да көрбөйүн дурган. Чугла чаттык хандык малдар маңала халжыр болуп жатыр. Ол жам төөгүдө да ханам туруп көрбөйүн жүүлдер дейин ажылы жолар боза. Жугат мендикке шөйрө олочунун анал Гаврюша затты калып тургандыр. Хан база төмөйлө чаттык хандык малан. Чаттык хандык мал чулам төрттүнгөн жерлери бир малдың маңа төрттүнгөн болуп тура дейин жектик. Бир малдың база дөөл ол өскө жерге төрттүнгөн дейин жектик. Шагламдык байдалдар болуп тур. Жаңгаштың жерде күндүлүк дуба жонубуз улук жууру адыбыз база үнүкпен 104тен ажыга үнүкпен чору болур. Оң аям чүнү жуалакска калыскап турар дейерге күндүлүк дуба жонум жерде. Күндүлүк дуба жонубуз база олушкачтың атмукчулардын кичейингенге Ат федерациясынын мурнундан боза четиргенни илередиксеп турар кидирбен чуга дейерге бүгүн боза богуре 104тен атты чаңгыстап адап тургаштың шуптусунга номерлерини кестип тургаштың кийирип берибизге эштерин манап баштайгы кире берген аттар шыдажып ат көлүнүн көрөк чүрейин дүүрөтпейн бот-боттарын күндүлежип манап билип барганын
tıqqалы ескеріп чарасынып ескердүү зарланмайш. Корум жүрүнү капарган. Корум журум деп ченин эккизин оң мында жылдарда билбез өслөр. Мегес тартып депчелер база турду жок күндүлүк дуба жонубуз, күндүлүк аттың аркчылары, күндүлүк жылгычылар, күндүлүк ат мунукчулары силер дейре келир үйдө биздин төлөптүк оолдарыбыз, тыңмаларыбызdır силер. Дуба жонубуздун адын тугун кийскидар устар силердир. Силер дейерге эккер эрес кайгалдардыр силер, конжук эрлердир силер. Силер эбес болсоңарза Богонжук деген чарышта аттарны кымнармын орылжаш деп айттырып чидип эле туруп бер болдуйн. Карында силер бар силер. Конжук деген туба жылгычылар, конжук деген эрлер оолдарын, чейинерин, тыңмаларын жары атын чорурголдор өстүрүп алган чоргары эле туба жонун кыядын көтөрүп берип чоруру канчаарда ошо көрүнчүктүр челе мөгөйүп четирген созелер эдирстүрбүз. Озондо биздин туба жерде телеканалдын оператор биздин олдарга, коллегаларга сынабан өкүлдөр бу ат спорт деп тыкалын деген берге болуп турат. Онда тырып көрүлөр депсе, тут болдар сабаны йыга аракалаңдарды орак тоосун деп барган өкүлдөрүн жар күнзөйдүр. Жар ажындап тырып турар сесиңмеде. Коллегаларым салы өтө тереңдери дигири. Оны амчалда шу чоланда кире жок. Эткен жыл мазат кала 2 болду. Бу жыл мазам жаата тырып ажылдап берип турары кайым жоктор жылы. Башка аттарны озум жаата тырып ийди ажыдан бором алдым танып турсулар эткен жыл гана адым жембеону. Тоже Байыр Александрович Улукен божунун торгалык зумузу. Ол бором албаза башка атча маңна үнүп келди көргөдө. Ийди ар жерде Ханам, монам бирге 2-3 деп башыдабыз биз башка бөлүктүр бу. Шупту бот-боттарын кетежи болгон жоруур олдардыр. Ханам осунда бу марданы да тендесип этирген ямалар Дворец Улукенин көзажлыгы ямызы, спорт ямызы. Аланга спорт ямыздын оолдары конжук мындык соокту бен ярактаак төбөн келгештин жары ажылдап берип турар. Күндүлүк жерле спорттун туба жазакка база атып четиргенсилер эттирбиз. Осунда бу Дворец Улукенин информатизация олушканында ямызы. База олушкаш дем жа чудеп тоолап чооларик потреб союз, потреб назорно. Кайгаралдын ол ямызы болсо келгештин аттың мунукчуларын, аттың бу чараш байлалды эттирип турар, эттирикчилеринин конжук мындык тарылгазы бар бе дештин жерде лицензиясын, оны орсоп чооларга QR код дерикпи. Кодтарын көрүп, телефондон жаркынап, биздин жерде туба бу аттың арчыларының мындык наадымының ачарсын жарты эткип чөш берилди кылып бергени канчаарда жок көрүнчүк болуп турар. Жа башка аттар болсо бүзүрөлдүү эле жору болур. Көрүңөрдөн кай кере жараштыр. Башкы бөлүк бүзүрөлдүү эле өнө өргөн деп болур. Бу бөлүктө малдар ажуулы жолаар болсо, пайзажа бүзүрөлдүү эле кирер дейр болсо, кандык да жастыр жок дейм. Аразынан ханам жаңгыс малдар ортакы бөлүктөрдөн жаар ысыртыр сүрүп жетпей болура. Кайгыра жараштыра алмаш көргөдөн. Мында озам башка аттарда болсо баруум аты жоруп турар, чөөн аты жоруп турар. Чөөн адынын жерде халк берин жерде каяка маадын демегесинен тура жерде. Кандык ончо жарашмал боор. 2 мал боор. Бу болсам Ожак Вячеслав акыбыздын балдың мабыстың жайлаба жылгызында жылгылап чырашпаса боттарының кайнак кылдыр боттарының күжү эле ханын кылып чырашын төрдө болгон мал дейм бо чажынан кулунундан өстүргөчтүң жаа жорусуп шору орон малдыр. Эги жерде болсо барын кимчиктин малы, үшкү жерде болсо Моңгуш Байбек Надыржовичтин чараш торук деп малы жору орор болуп тура жөн кимчик малы. Челе база тыккала конжук алыр малдыр эле 4 жерде кымыл дээрге Тоже Байыр Александровичтин бора аты көстүп келди. Амжа көстүп чурду. Ат болор колундан, кижи болор жашындан. Ханам чүтеп чүдер өнөлдөр көрүңөдөн. Оң сондам оң аян бо күн турбаса, оң аятыр. Тоже Байыр Александровичтин тору аты жору урар. Оң сонда бир ол бора жору урар мал дээрге Моңгуш Бады Доржунун чөөн кемчик кожунун бора жабазы жору урардыр. Ол болсам база боттарынын жылгызынга болсо төрдө болгон бора малы болуп турат дейм. Бу чөөн кемчиктин теби кая сумузу. Теби кая сумузунан жары укталып үнгөн артыштың жылгысындан шола адын болсо красавчик дейре таңыр яңды бажон.
Оң жылғызынан үнген бора мал болып тұра дейін. Базы олышқа жоңға қымның малдары бар дейіргі. Моңғыш тайзаның қалдары малы озам жа көстіп жүрді. Бұл чәлі жөнің әмшіктің малдары қай керем жар шығырақ белеткелдік жар жорт бұрадыр көріңерді. Чаңғыз ие жағы арасында өзін, ие жағы арасы керек қысқа Тевіске ерге өзін ат бажын жөнік бері атты ергелі қонжуға аттып сана жолық жылғы шаққылары ұспызы. Ба адам бажынан тұра, егезінен тұра башқа аттар жөнгештің қолды башта болған бүзірелді үйлі жорт бұрарыған жағы жоқтыққа өрін жүк бот бұрады. Қайымшықтығдыр, иді ажады оза барын кімшіктен бойды Владимирның ады зұз жорт бұрар. Үшкі жерді Моңғыш Байбекін ада жортшының база Шараш Торуғда ады жорт бұрар. Базы олышқаш Торжы байырының ие ады жорт тұр, Торуқ ады үйлі бора ады. Ұннажы олған, демнежі олған ажулы жолар база. Кейдегі башында жор ұрмалдар дейір база база. Частыры жоқтыр айылдығын жарлы. Там кымның адеттерге давайттырық дүйренчік бәдір. Ем алын илен мазамды мұнықы орыл еніп бәйдіп жазда қауар белі. Үй оламдықты олық айттырық. Сол айттырық. Адырам по торық мал по дейін бам доржы байының базы олышқаш Моңғыш бады доржының бора ады. Моңғыш бады доржының бора ады боп бажында жоры орар. Жөңім қожуының малдыр бо. Базы олышқаш Ханам башқы малдар боза жар бүзірелді үйлі жорт бұрар күнділік дуа жонуыз. Ам жәлі ханам қымның ады қанжағар қалып жор дейір. Алабла кіші бүрізінге боза пайзаны боза күзейір кедірбен саға сеткіліммен жүге дейірге. Ажыл ұлық дәріне көй төп тұрар болар. Ам бір өстің аттың аш емін сіген шірбейші таразынша шарт тұрар. Витаминерінше де жақшы қоппекті чуалан да керей жоқ. Мұнда тұққала ұлық күшініп тұрар. Черлі жылдың төрді әргілдезі дөйін. Тұққа көй жылдарының тұрғызында аттым жар. Чүглі тауа жонының кей ады дейштің. Тауа жонының азарды дейштің. Чоныңға адының чүгіруін бар алғат бер дейштің. Ажы төліңгі тыңмаларыңға тауа жонның еттенгі күнді жұтталғаз дейштің адым жар. Белеткіп, шап, ер соруқ, ер жоруқ. Черлі еккер әрес әрлердір бо. Бол лент еткөстің арға жоқтыр орланаш. Елесін, Жа Теңбілі малдар бозым жа жорур болып тұрар. Чөң әмчіктің боза емалы 3 малы жору ора жедір бұрыңай. Бірі базы олшқаш барын әмчіктің малы жору олыр. Базы олшқаш ұлықем божуындан емал жору олыр. Олар ғымнарыл дейіргім. Ұлықемден Торжы Байыр Александровичның торық малы үйлі бора малы жорып тұр. Базы олшқаш барын әмчіктен боза Бойды Владимирның қара ады жорт тұр. Базы олышқаш өңімшіктен Байбек нада жортшының болза. Чараш торық жорт тұр. Базы олышқаш өңімшіктен Моңғыш бады доржы. База өңімшік қожуынан бора ат жорт тұр. Ханам чүйдеп-чүйдейір өнелдерім. Шып тұғарға байзаларына өзі күзейір кедірбен. Таварад Республиканың 100 жыл ойында атты чүглі шақ бар өзін ұлық алдардыр. Ам пайза жекейік бар болса қайғыр ұлығы өрішкідір. Ұлы төгідір ол. Ам ертік бар дейір қанам сөстер өзін жоғалып жоғалып тұр. Ол өрішкі ам қаят ата еңеттімесіне. Жа, аттарыз болса бүзірелді үйлі жорт тұрар. Ям жер ортызы ләргім ол кіре егесіне тұра аттында қаластың оқыры жетірім қазға жоғы деген сөрек малды. Қолды 15 кірі хемжейл 15 километр хемжейл қолду еттіп пайдар болып тұра дейміз әлі. Черінің ортызы көлгендір, күндігдір ба? Чер ортызы өзін ашқан болып тұра дейін. Ажылы жолар бозам, бұмда қажақ ұра көсті ер бозамда 10 километр аттық балды дейштің азы. Ол жезі өзі білдіне ер болып тұра. Моңғыш Байбек нада жолшының база ады өзі. База бүзірелді үйлі өзі. Башқа аттар жөніп көлді. Башқы үш атты ер күшеле жөнгемшік аттардыр көргірдан. Қай кіре түрлігдір. Қайгірі жараштыр. Жөңімжік аттарыдыр. Үшеле жөңімжік аттарыдыр. Еткен жылғын ба еткен? Еткен жылғын адым жәнбе оны 4 туғарында жору жедір. 4-5 туғарында. Ол бора ат Торжы Байыр Александровичінің базы олышқа жеткен жылнам жүгірттің базы жәнбе оны. Тұлған тилек жызыл ойлы. О, да торғы ат бора ат өзін ашқаштың бажынша тап беріп білдер. Адырама, барын кемшіктің ады қанжап барды?
çatık kalgandır. Арын кемчиктин аты жок көзбөйүндүр. Ana Бойду Владимирдин аты болсо жорт турганча. başka malların yaralığını Iya. çok seviyorum. Çatık kaptır ya. Көрүңөр дан хүндүлүү жонубуз аттарынын маңы кайкыры жараштыр, кайкыры дыңзыгдыр, кайкыры бүзүрөлдүгдүр. Ат көлүн кайкыры баглап, белектеп соодуп алгандыр. Күндүлүк жерле аттың арыкчылары, чылгытчылар ылаңгия боп башкы 1 2 3 4 5 6 7 8 тоз. O pora malı Toz. oyunu halkı da. Тоз ба дери чөңгөмжүк адыдыр, моңгуш бадыдоржунун адыдыр. Бо тоз малдың ээлеринге безин байыр жетирип бар дерге бизге улуу аз кештир олганмайш. Iya. Улуу алдардыр. Көрүңөр да. Iya da, iya. Башкы бөлүкчө аттарын белектек маан. Башкы бөлүктө аттары бүзүрөлдүү эле жору урашый. Көрүңөр да анам финишке жетир баса көңүс кыска чартык баан болдуйн. Бо тоже Байыр Александровичтин бора ады. Бо дейм айткен жыл гана адым жембе ону. Бо за тору ады. База олушкаш чөөн аттары Моңгуш Байбек Надыжовичнин база олушкаш Моңгуш Бадыдоржунун база олушкаш Балдың мамдын аты жорттур. Чөң камчык аты. Erken yılın bolgan adımdan jar tüngep köýürge bolsam şuptu figurikler çoruklu mallar oldulan kızıl olsun da bolgan. Bozulmam hem çöngüttүн аттары шарак болуп турар. Эм чөңүмчүктүн аттары жерле бүзүрөлдүү эле башка аттарда жорудур көргөдан. Амбо Моңгуш Бадыдоржу дээргам артыштын дыңмазы болуп турар. Дебе кая чөңүмчүктүн дебе кайерлери база конжук мундук улуу чалгачы конжук эрле турбу. Үйдө баарында болсам шола атып бал дээрге таанырына. База олушкаш конжук улуу күндүткөлдүк ак кызы Табанын алдарлык жылгычысы Ожак Вячеслав. Hem şola adın Sıppay deyirnəğim. Sıppay akkostun çılgızınğa, Çesevistің çılgızınğa ozum jar. O börlerin çılgızınğa törttüngen maldı. Büzüreldi üylem jar. Ulu adımda 100 yılda başka atlarda jorguz orar deyirgili. Kancağı da ulu aldar bolup durur. On sondam Моңгуш Байбек Надыжовичнин ады база шарашторук база урунжук тыккаламдык büzüreldi üyle joruptur. Чүйден чүй орнаңылдыр. Чүйден чүй орнаңылдыр. Дова жонус шелла. Кым деп конжук чолдук эрнин адеттерил. Кым деп чолдук конжук дейин чолдук эрнин адеттик бар болдуйн көргөй дастыр. Мен ам улуу аста этчи дооспун. Улук мерген орлонмай шелла. Чуга дейирге мээң бажылдап чор уражылдым да пайдалуу үйл алыр болсо Доо Республиканын Ат Федерациясын баары утуктуп чор аштың. Мында бул күндө болсо желерге 400 мал киришип турар болсо 400 малдың шуп тузунга болгачтың ээлеринге пайзаны күзөр кетип бар. Чуга дээрге чемпион да аттың ортосунда да кетип турар аттың, сөөлүндө да кетип турар аттың, төп турар дери дөмөй. Оң артында ажылдык улуу. Ажылдык улуу. Чаңгыз аттың артында чеже чугла ажылдан аңгыда кижисан безин санаар болсо кайра көйдөп кодашты. Желерге бо көргөр да анам бо калжан малдың артында чеже киши барыл. Чеже жылгычы барыл, чеже алдарлы киши барыл. Чеже үгүлө барыл. Чеже киши арып турарыл. Бир кудумжулар бардыр, сумулар бардыр, бүтүн кожуун бардыр. Бүтүн Тува Республикада аңгаңга кожуунардан төрелди аймактары бардыр. Чаңгыз мал дештин арып турар кишинин санын түңүн да үндүрүп башыда болбуз. 100 муң кишилер арып турар. Чеjelерге ам жөнгөжүктүн ады Эртикбан болсо ам ол жертүктү улуспесинен жашоргандан болдурат. Чугла ана кожууну өз ана бүтүн Тува жон жоргарланатыр. Башка жерде болсо Моңгуш Бадыдоржу мунукчусу азат кала жаптанчык пичи эрдир бо. Конжук дейин мындык мергежил улук. Ам арнынан көргө ханам 14 кар 15 кар жерде өрөнгөрөлүк олдур. Мага ботуп ичешек. Конжук дейин мындык чугурук атка таарымчалык кылдырым жаа жаяттынган олдур база көрүңөр да. Ама аттың чугла атты жоолоп болбос, ама аттың мунукчусун жоолаар болсо база төөгүзү шу төнжү жок. Аттың мунукчусунун чол кежи, чүгүрүү, жазнын чүгүрүү, эпти, ол кишинин жерле уан медерелинин уаны, адынын таныжын,
Шадал Байдалдын санап билери ол кишинин кажар аргаларына ажыглап тургаштың адын башка атка тубаш урурбе, 7 тугаарынгабы, 3 тугаарынгабы, 4 тугаарынга кетен убаш урурга экөө депчени ол киши бүтүн жылдың тургузунда адын белектеп тургаш, үзүргөт тургаштың биле болгон орут турарлы ой. Я осында финиш чоңштан тутум база салттар дештиңдер. Конжук ажаран оолдардыр ба? Иә. Көргөргө бичи, конжук деген кайгал эрледир ба? Башының айлдап турар жерле. Пистен оранжа ажык болдурин. Конжук деген кайгал оаңгыр эрледир. Пайза кийир, шаңнал кийир, мунук бар деп жаза, ана эс. Ам бостуң ам бодалында чугла. Канчап пайзаны зыртпар деп айтырып бар. Канчап адымның белекке болгон күшүн санап финишке жетир. Бо Чаңгымайның Эрзин кожунун Девскээринин Атшаба Девскээринин анам жаар бүтүн туба жонго тайбырлаар болса, үнген үнүшүндөн старттан эгелештин кире бер финишинге жетип дөштүр. Шу төнчү жок дөштүр. Чоорту. Көрүңөрдан. Ам бона урусканы санаар болса, 4тен километр басты бо. 5 километр ошлай бейдир. Андык да көрөм жок. Ол киреженде озача дамык этти, малдың базындагы белектек баанын, соодук баанын Мергежнин улуунда да. Көргөрдан күндүлүк дова жонубуз чараш тепчесин башында озо жөнгөмчүк ады калып жор. Деби кая сумузу моңкуш бады доржу. Базы олушка жийди баанда озо жөнгөмчүк ады калып жор. Ам 3-4кө дештин по малдарны озаму добос база. Күндүлүк дова 4 каналдың бо ямы аргыжыл карза ямызы дейли. Дова карза ямызынын башылдакчыларынын бозо. Мынту улуу ажылы информатизация ямызы. Бо ямынын бозо бо оларнын кылып турар ажылы кая атты канча дыттырар деп турарам бо дыттырып чоруур кишинин база сага сеткили ол кишинин иштикки делегейи ат көлгана шупту бүтүн дова жонубуздун ханында ат бар эмес. Чуга дери биз көчкүн жоннун ашты өлчөйбүз. Көчкүн жоннун киши бүрүзүндө эр кыздарды өшөрлө ханында аттың ханы ойнап турар дова жонда. Жаңгаштың бо чарышты көргөштүң дова жон кай кере түйрөп сага сеткили деби деп кай адеттик баары кедеп баат канжаар калып жор. Бааттың жүзү канчат бара жора. Эки калып жор баадын пола кебер калып жоруур болсо дештиң. Кай кере сагышсырап турар деп бодашылар көрүңөрдан. Жерле күндүлүк дова жонубуз чергелеште жоруур машина балгат база тыккала сөүлгө да эскертип турарың ба тыкка чурумдук алып баргандыр. Боттарыңа да шаптыкташпас. Бурунга да чүткүп турбас. Киши бүрүзү боттарынын аттарынын тушунда чаңгыз талада мындык чурумдук кылды жоруур канчаар да жок өрүнчүк болуп турар. Инчак берди кымдын адеттери бодал жерде үйренжик Богинин адеттер деп биз шу чугалап шыдабыз биз күндүлүк орланмай шылла. Бияба тоба ат спортун мөгөчлери естелге Иә. Айбыда турган бизер башын гара жоголоп терегесе biz kımın adettik beyin. Ам бажында озам по үйөдө озам жөөн аттары озам жаа жору урары канжаа да жок өрүнжүк болуп бара дейин. Араккы жөөн жүктен ам по эрсин кожунга айтыр санаар болсо бир ханам жерлеп 500-600 километр барладыр. Yandı temazı çoğalar mamaza katattın etkenci olmasam adım yüzünde konca koçun çalışıyoruz nalay sergiden ettirilmez önce derece kişi birisi adının iki soru olmalıdır. Jaga onların arasında kandık da kişiler kişiden kişi attık çalıştı giden çalıştı kişi attık olur attan çığırık at attık olur değil. Daha finish çalışmak görgen. Моң жа ынжак берде бирги жерде төгүдө туруп көрбөйүн болушкуну болсо кымдар кылып турар дээрген моң Торжу Байыр Александровичтин бора ады болсо бүзүрөлдү эрте берди ийи дакбырын адым жембеону базолушкаш торук ады иги жерде кире берди үшкү жерде моңгуш бады Торжу Александрович жөн кемжик болуп турар база олушкаш төрткү жерде кымдын адыл дээр болса төрткү жерде болсо моңгуш тайза Байбек отчунун ады кирип чыдар болуп турар. Көрүңөрдан база олушкаш 5-кы жерде болсо Бойду Владимир отчунун ады кирип чыдар болуп турар. Он сонда алдыгы Ama şutatlarım seske bayzaga. Iya seske aldыгы жерде кымыл дээрге болсо төнөн олег Топролочу